Jinavendanûçiyan a radyoya dengê gelden başkodarên hêja îro 19 Tebaxê 2025 sêşem li Brükselê saat 13 li Amedê 14. Em nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêk çend sernûçeyên me. HPG şehadeta gerilayekê ragihand. Wan amadekariyên mîtînga mezin a ji bo pêvajiyê dike. Di rojeva komîsyonê de kuştinên kiryar nediyar û wendahî hene. Leşkerên Devleta Tirkiyê lên goristana şehîdan şikandin. Dubare de başkodarên hêjem dest bi berfirêya nûçeyên xwe dikin navenda ragihandin û çepemeniya ya HPG şehadeta gerilayekê ragihand. Niha emberê xwe bidin kurtejiyana şopdarê heqetê ketkarê çepemeniya Azad Argeş Serhed. Navenda ragandina HPG û hatbêje. Zarokê Egîtê xelkê me yê Serhedê neferê tekoşîna Azadiya Kurdistanê hevalê me Argeş Serhed 2019 de dema li ser erka xwe bû li herêma Metîna de êrişa artêşa Tirka dagirker de bi giranî birîndar bû. Bi armanca tedawiyê derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Li vê derê dema dihate tedawîkirin dehê Tebaxa 2025 şehîd bû. Hevalê me Argeş mîlîtanekî fedayî apoyî û ketkarekî kevnar ê navenda ragandin û çepemeniyê ya HPG bû. Bi hevaltî beşdarî û xebatên xwe yên şoreşkerî welê bû ku navê xwe bi her kesî da bihîstin. Ketkarekî çepemeniyê yê serketî bû ku li dijî êrişên şerê taybetê dijmin li eniya herî pêş bi pênûs kamera û gotinên xwe şer kir. Hêz û quveta xwe ji heqîqetê digirt. Gerîla û şerê gerîla bi awayekî xurt ji gelê me reve digot. 11 salan bi awayekî bênavber heta kêliya birîndariyê jî bênavber tekoşiya. 6 salên tedawiyê bi birîna giran jî bi vîneke ji pola û evîna jiyana azad li ber xwe da. Di her şert û mercî de tawîz ji vîna şoreşkerî neda. Di serî de malbata wî ya welatparêz em ji tevahiya gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Em ji dil û can ji bo gaziyên xwe yên hêja û welatparêzên Rojavayê Kurdistanê ku bi salan di pêvajoya dermakirinê de ketdan hevalê me Argeş spasiyên xwe pêşkêş dikin. Em xwedî wê baweriyê ne. Wê gelê welatparêzê Rojava hevalê me bi awayekî ku heq dike û xur bike. Em soz didin ku pênûs û kameraya hevalê xwe li erdê nehêlin. Deng û gotinên wî bi awayekî xurtir bidin bihîstin. Nasnameya şehîd Argeş û haye. Karahan Lokman Uygun bi nasnav Argeş Serhed. Navê dayîkê Rabia, navê bav Şükrü. Li Mûşê jî dayîk bûye dehê Tebaxa 2025 li Rojava şehîd bû. HPG wiha qala jiyana şehîd kir. Argeş Serhed li navçeya Mûşê Milasgirê di nava malbateke welatparêz de mezin dibe. Ev yek ji bo lêgerîna wî ya li nasnameya Azad dibe bingehek. Cîwanekî jihatî û zîrek. Li Enqerê dema li zanîngeha teknîkê ya rojhilata navîn ODTÜ'yê dixwîne pêşengiyê ji xebatên ciwanan re dike. Xalê wî Hikmet Tokmak bi nasnav Fuad sal 2091 tevî nava refên gerîla bibû. 29 Mijdara 2004 de encama komproyekê de gihîşt şehadetê. Ji bo xwedî derketina li bîranîna xalê xwe û pêkanîna armancên wî zanîngehê di Polasê Yemîn de diterîkîne. Dide ser şopa xalê xwe. Sala 2008 di Çeçiyayên Azadên Kurdistanê tevlî xebatên komeleyên cîwan dibe û wek şoreşkerîkî profesyonel careke din vedigere metropolan. Bi keseyetiya xwe ya ji dil bi coşa xwe ya şoreşkerî bandoreke mezin lê cîwanan dike. Di tevlîbûna gelek cîwanan a nava refên gerîla de bi roleke sereke radibe. Tevî ku ji aliyê dijmin ve gelek caran tê binçavkirin û zext lê têkirin dîsa jî ji xebatên xwe paş da gav neavêje. Piştî erka xwe ya li metropolan bi rengekî serketî diqedîne 14 tîrmeha 2010 di salvegera berxwedana rojiya mirinê ya mezin de careke din berê xwe dide Çiyayên Kurdistanê. Li biryargeha veguhestin û îdareyê ya Bakur bi eşxeke mezin karên arşîv û çapemeniyê dimeşîne. Ji ber piratîka xwe ya serketî beşdarî karên navenda ragandin û çapemeniyê ya HPG dibe. Her wiha ji ber îngilîzî baş dizane ji bo dostên internasyonalîst ên tên serdanê tercümaniyê dike. 24 tîrmeha 2015 dema Devleta Tirk dest bi êrişeke topyekûn dike weke nûçegehanê şer beşdarî xebatan dibe. Weke nûçegehan diçe Zagrosan. Li vir beşdarî gelek çalakiyan dibe.
وان بلگه دکه و جرای گشتی یا جیهان ره رادگینه. به شهید جیان آمار گیره هر گلیا تیر و تجی یا گریلای نازادی ین کردستان بلگه دکه. لچیه این کردستان دده سرشوپا گربت علی ارسوز، سلچوک شاهان و حالیل داخ ارکین خواه همویان بحث کرن بجیتینه. دبه فرماندار و میلیتان اکی مزن ای چاپمنی. بگوتن پینیس و کامرای خواه لهمبری ایریشن دجمن سرکتن این مزن بدستخه. دم آمده کرنا برنامه بناو کرم داره دکه سال 2019 لهره مامتینا دیرش که دولت ترک ده برین دارده به جبو تداوی درباسی روژاوای کردستانی ده به لور دمه که درش تداوی خود بینه ده تباخا 2025 ده تبلی کاروان شهیدان ده به وان آمادکاری میتینگا مزن آب واجوی دکه آمادکاری میتینگا نتیجه ده آزادی بسر بکوه کو دلوانی ورل دارخستن بردوام دکه پارلمنتر دم پارتی صالح آیدنز بندواری آخوی آجی میتینگا نزمانو گود میتینگا کلوانی ورل دارخستن جهر آلی و گرینگه پانگا اشتو جواکا دموکراتیک دوی وره جواکی کرن اوه جبو آشتی دموکراسی و آزادی جوینکه گرینگ به صالح آیدنز دست شانکر کو دوی هر کس خودی آشتی در بکوه گود هر کو ام باوه گری خستن کری خودی در کتن آخوا نیشان بدن امه کاربن آشتی ماینده بکن هفسروک DPP باجر جلال دمرجی گود میتینگ جبو میگله که گرینگه جلوره امه لور ببینن کو گل چاوا نیزی پیواجوی دبه او خودی لدرد که به بانگا بریز عبدالله اوجالان ره گل برسوه که ارینی دا ام همو گل و دخوینن قادا میتینگه وزیر بریه ایتالیای گود آزادی برز اوجالان و سرکفتین بنه وزیر بریه هفگرتنا جواکی ایتالیای پاول فرور تکیلداری بانگاری براپو پیواجو سیاسی آخوی فرور بانک جواکا نامنه تیوی کر کو زیادل دولتا ترکیه بکن وها دوام کر چاره سری آشتیانه یا پرسکریکا کرد گوهرتنا نزیکاتی الهمبر پرسکریکا کرد آلی ترکیه قوناغا که گلکه گرینگه دولتا ترک و دسلاتاری هرتم پرسکریکا کرد مینا پرسکریکا اولکاریه گرت است شبر ویجیلی دیجی گله کرد هرتم سیاست زاخته و لشکری هاتی پیکانین فرور دست شاکر کوری براپو تیوی سالن درج انگرتیگه رحی پیواجیه باوه که باش شیرو وکریه و گود جبو من تشتکه کمرو مطمئی دکه عقل اوجالان سیاسیه نه حسانه کمرو دناوا شرط و مرجن دیلگرتنه ده پیواجوی بخوینه و سیاست پیش بخه به بانگا خوره پیواجوی جتوندیش کشاند زمینه که سیاسی ایرو بسایه برز اوجالان پرسکریکا کرد نتنل ترکیه ده همان دمده دروژه و جیهانه ده جی کرد فرور وها دوام دکه اگر دستک ویا جواکی نبه افتواتیه کوریه کدن لپیشه و نینه و وکه و بجیک هونه چک راکن لیبله اگر پشگیریا و یا جواکیا خورد بد و هون چک دانین و رین چاره سریه بگوهرینن جبای که هیز نتنه چکه ده همان دمده دستکا جواکیشی فرور داویه ده بیجه لهم بری گاوه پکه که ده همو هیز نامن تیوی و به تیبت اوروپا لسر دستلاتاریا ترک زختن سیاسی بکه ده همو باره و پیواجه جی کردان ره نیهشتن ده ل اوروپا و لهر قاده برنگه که چالاک تف بگره جبرکو ام چقاس هفگرتنا خویا بگل کرد را خورد بکن دولتا ترک و بر بچاره سریه و بچه فیرور داویا خافتنا خود پشگیریا خوی جبو کامپانیا جیهانیا از دخوازم به اوجالان ره هفدیتینه بکم راگهاند و گود کو اوج دخوازه بریبر اپوره هفدیتینه بکم هفسری که ایدره گود و کمیسیون به ریبر عبدالله اوجالان ره هفدیتینه بکه هفسری که دم پارتی ایدره آلیا آکوش لسر پیواجوی آخوی گود تکوشنا همو جن اودایکان جبو آشتی بو وکه کو برز اوجالان جد بیجه ور پرسیاری همه مزنه اما به همو هیزا خود دسته بدن پیواجوی جبر کو جن هم دایکن هم جی پیشنگن اونا خوازن زارو کنوان ورین کشتن herkes آشتی عدالت وکه و دموکراسی دخوازه و همو گل به تیبتی جن ورن جم هف و جبو آشتی که راستقین دنگه خواه بلند بکن برز اوجالان پکه که و گل کرد گاوین دیروکی آویتن جبو
بکو باوریه گلام به تیبتیه گلی کرد وری دوی دولتا ترک دم دست کاوان باویشه دوی گارانتی دستوری دزوترین دم دورن پیدا کرن و دوی مجلاهی و خاپاندن نبه جبو ویجی دوی کمیسیون دم دست به برزو جلان رهف دیتنه بکه میمار پیواجی ربر عبدالله اوجالانه اونا بکو او دبن تجدید ده بگیرتن دوی هر تجهیل قانونی و وری اوله کرن و دوی همو ماف وری میسوگر کرن عالم اولی دeniz گود و کمیسیون هفدیتنه به اوجالان ربکه بردوک پلاتفورم عالمین اولیا İzmir'e فرزنده deniz گود کردان گاوین پیویس آویتیه و عالی اندن جیوکه نشانه یک صمیمیت هن گاوان باویشه به هزار انگرتین سیاسی و گلک گرتین نخوشتی گرتی که هنده هنید و او بهاتانه بردان لیبل دولت دوی واریده تو گاون آویتیه فرزنده deniz هری داوید بیجه نا همون مسلمان لبه فرمانین خودیدنه جبو ویجی دوی همون مسلمان her du aliyen şer lehev bibinin. Tevi peşketiren heyi yendina bera devleta Türkiye u reber Abdullah Öcalan de ve hemu Müslüman her du aliyan teşvik biken. Da kudina bera gelan de ayştiyek bir rumet bekvere. دو روزه و کمیسیون ده کشتن کریارن دیار اووندای هنرونشنا دسپک یا جیوینا ایرویا کمیسیونه و ساعت 14 هنده به پیشکشیه وزیر خدمت انجواکی و مالبات Mühünir Özdemir Göktaş desebike Pişre ve lününerin van vakf u komelan begohtari keren ku tekildari malbaten hezen devlet atık enmirine u birindar bune kardımeşinen. Dürünüşna düyemin de jiveli van malbatan begohtari keren ku behevdanin vezire karen hündür evve deme Süleyman Soylu liber serukatiya bajare Ahmede ya HDP çalakya rünüştine da bu despekeren. Dürünüşna despek ya biste tabağayda jive dayken şemiye u dayken aştiyeci komisyonere bağıve. Dürünüşna düyemin de ve komisyon Lüneren İHH Komelya Mafemirovan İHD Malzum der Uvak ve Mafemirovan Atahır Elçi Godari bike. Civin ve bir serikatiya Seruke Meclise Numa kurtulmuş bekvara. Girtiyene xoş ve kar ateş Nayberdan Rabia Ateş Dayka girtiyene xoş ve kar ateşe ku Gud demen Davide zeht u şiddet ale girtika hanzede buye u berdana girtiyan te astenkere. أنا ساعات كي بري كتكمل زندانا إسطنبول باقر كوي المجارية راجي شدة سروان زيادة بونه جوخو أوجي نخوش كي جرانا جي أوجي لسه نخوش جران ده إجا دحبن هفالي وان زنداني استي سالي وان قديا سال كي دريش كرنا سال كي بري أنا جي وايد لسه سيما ونيف زيادة كرنا يقول هنا كان حب هفالي دنيجي أبويا وايد لسه زيوان دريش بكر تشكي بارشة تنايا أما دبيجنجي أم تشكي ناي نادكن ونهاية أم مودكن أم بإن شاء الله هبه أما تشكي تنايا çünkü disa medya sorma alanı tev bimbat be disa zarki melwi deri disa şehit kevin disa şerri qiriş devam dike yani o dbe me komisyona xava kiriye ka komisyon çıtke tişki komisyonu em mezatkin em net qanari tıkada net kurda da em tişki barşe nabinin ama da bezinci em tişki inanakin çünkü şiddet asar zindana daha zede biye nexaşa kelam çakiri dibin xasta em bejin nexaşe granın ama yekam اینا که چمن گره ایرول در و بنا چما زندان دایه اوجی نخوشه گران نخوشه قلب باشخه نخوشی وی هنه اون ایرو گواش خاصیات می sürekli dibin xasetinin derziya ledxin dibin derziya qar ya gel tef benda em bejim PKK adıma xo havet gel pek xoş bu sakiniye ama dibe ev komisyon kaçıt ke benda ve komisyon ne getiş ki baş derke ve em tav evi dikkat em gel tef ama vakti ve komisyon da tişki derneke ve kivya xarab ke ve gel hesabı pırst gel jibe qabulnak yani tav ana sakanın tav benda ve barşemi ben inşallah tişki rastiye be Gürdiye siyasi rumetameye Gürdiye Leşkerin Devleta Türkiye ile Goristana Haciyan şikandın Devleta Türk ev salane bi
خراکرنا گورن شیدان دخوازه هشه جواکی گلی کرتونه بکه لهرما مردینه به تیبت لچای باگو که گلک جاران دنابرا گرلین آزادی و هزین دولتاتک ده شری دجوار قومی ده شرده بسدان گرلین آزادی شید بون مالباتن شیدان دوز آزادی لناف چرن سیبین گورستان حجیان آوا کرن بس سال 2015 هنده بر راگی هندنا او حالیره آنگو روش آوارتره گلک قاد هاتن قدخه کرن دبی پیواجی او حاله او قدخه هنده لشکران گلک گر او گورستان رو خاندن یک جوان گورستان هاتی رو خاندن یا حجیان آلن سیبینه لگورستان بسدان گورن کو بریا او حاله هات بون آوا کرن ده پیواجی او حاله ده تب هاتن رو خاندن او گلین گوران هاتن شکاندن جبر کو همو گلین گوران این ناوین گرلین آزادی لسر هات بون نویساندن هاتن شکاندن ایدی مالبات گورن زاروکن خاناس ناکن مالبات این کو نهات خوازن گورستان او گورن زاروکن خو جنو و آوا بکن دیسا راستی آستنگی و قدخین دولتتین او نکارن گورن زاروکن خو نو بکن مجلس لشکری دیراز و رژ دسپیکا ساله و 105 ایریش لیدیجی هزین و پیک هاتیه جی فرماندار مجلس لشکری دیراز و عبدالکریم ایویت فردی الاویت لسر روشا اولهی و لشکری لگوندوار دیراز و اخوی الویت بالک شانسر زدبونا ایریشین دایشه یند روژین داویده و افتش کتن دسپیکا سالی و شانین دایشه ایریشی هزرمه یلی گندوار دیرازوری دکن دوان ایریشانده نقطه اولهیه بنسازی و سیویلانتین هدف کرتن دوان ایریشانده تاکتیکین خواه گوهرتن و هجمارات شتیان زیده کرنه دایش ایریشین دولتا ترفرسن دبینه خواه کومی سرهو بکه او چالاکی خوزیده بکه الوی دیارکر کولیدی جهزینوان لهرما دیرازوری تنه 105 ایریشن دایشی چی بونه و اولگوتن خوزیده کر مها بوری زیدتری ده ایریش لیدی جهزین مین لشکری و اولکاری چی بونه ده انجام ده شش شروان علمه شهید بو الوی تداویه ده دیاردکه کو وان لهمبری چه راگشی که آماده همو راوگشیان آمادنه و گود اپراسیون مه بسودن ده انجام ده گلکشانین چالک هاتنه تونه کرن لوم آرامی لهرمه و گریایه آرمان جامعه ام سیویلان بپاریزن و نهیلین دایی جرو شاهی فرسند بگیره ایریش بکه و وگره جبو اگربست پیشنیار کنول حماسی هات کرن رای داری که فلسطینی جاف پره تکیلداری و مجاری آخوی رای دار بالکشان سربان خالان او پلان جی لگل اگربست 6 روزی پیشنیار دیگه کو دیلگرتی اسرائیل دو مرحله آنده ورن بردان رویبر حماسی خلیل الهایاجی و هات بیشه امه بریخستناخوه و بکومن هول بندن خوره با آخوین و بریاره بدن رای دارین مصری و قطره جی تکیدار اگربست آخوین او جی و هات بیشن ام جبو بداوی کرنا کریزا لقادا شهر زختن خوین لسر هر دو آلیان زیده دیکن چاودرین سیاسی جی دست شاکر کو هفته بوری مصر قطر و امریکا لسر پلانه که تکیدار اگربستا 6 روزی راوستیانه چاودران دو بیژن دو پلانه ده گوهرتنا دیلگرتیان و بلافکرنا الیکاریان مروی هیه و بالی دیکشنه سربین خاله لی اگر اگربستا دم کرد به تو انجام نایب دست خستن آژانس 24 نیز جی چاوکارین دیپلوماتیک ین لهرم نشانده ده و دو بیژه لگل کاهیر و دو هویه کومندرین فلسطینی جی زخته لحماس دکین کو تکلیف قبول بکه همان آژانس دو بیژه دیپلوماتین عرب جی دو بیژن حماس مجبوره اگربست عربیکه بله گودن جمعن و چینی رو پیشکش کردن آنا خاطره